Kristus nga kong I tuzuno le palenaute tuni misyang tho Mary Magdalene ipoi ni bol I hi misyang tho Mary Magdalene itang tu yet chang ina ama sung panina doi sagi bang aki hol keng hin nume khatina tua bana ama pen mo na ane nu ina aki cham te khatin to ba Jesu to aki mu chang ina mo mai sang na anga nu khahi hi toy manina amain to pa Jesu amu khit chang ina anun ta na ki khelina to pa su nu su na apai hi toy manina to pa su asi athei changin wa ma the lo ka lena to pa su it ma mai manin hi jura mi te nge na su hi le mi si om changina sathau to zutina to aluang amwat lo na din to banga ke no mai manin amai na ha na pa pai ving vingina to pai su luang pen sathau to anu nuam mi khara hi to bangina anu nop na to apai changina han ku et le han ku kadang na swang pek ti pen na kili khe na to ba Yesu aswa nom non lo apwan te alukung le akhya ki khene na om na mu hi to panina van tung mi te kilang ina to akila na panina amain bang siam te koya koi na hiam sina to se adot na thu te to ba su luang azon na thu te mu hi to panin to ba Jesu na ama anunga dingina Mary china hopi chana amain amasa in wan ching pana salahi atop na chena to pa su tel takin mu ina atho ki to pa Yesu ben amu ma sanu ai to banga amu khit chang in to pa sun bang vai kha yam chi le hi thu piang teng hi namu ke to na ki mu na ka tho ki na thu ka sangam te kya bagenin china anu vi ti te kya gen din song na son lai hi to na tu ni hi Mary Magdalene poi iet chang ina iten bang thok yam chi le leitunga mo nei mi te zong aki khel na dina to pa sun la mong la hi misyang tho aswak te zong mo na nei lo te hilowina mo na abol na pan ahoi lo na panina ki khelina to pa sunung wi te misyang tho swati toy manin e deni phok dingina lamet na nei lo mo nei mi kwa ma om lo hi mo nei mi khem pe bin zong ki khel te na dina lamet na om hi chi ku phok ni to bana misyang tho tu lai taka misyang tho chi te zong hun khat lai na mo na sunga a om te zong nai te a e mau ma bang na le tu mi na a om hi na a mau te in up na to ai zong in mo na so zo om ten buai na anei ngei te na hi a agi khel chang ina to ba su nung na syang tho ta ke a om te hi doi manin e te na lamet na mo nei mi khem pe lamet na nei na swa ta na nga te chi ko le hi misyang tho Mary Magdalene alung sima to pa su ayit na in lew lew ni amai na it na tak pi to bazong ahi mani na to pa su asikhin hima tale mu ve ve hi ama yi alung sim to nga om pen to pa su na the hi toy manin tu ni ete khat charin zong to pa yi su nga it na to ilung sim tong to zong le hang mu yang to pa su ichi pen ilung sim sa ingai su na te zong the ya igam tat na te khem to zong hong the kong mu kha hi toy manin na it na to pa su azong te zo na han cham ni Mary Magdalene bangina inun ta na ta ki khelin to pa su nung su it na to ama azong hi le ama ki mu ta ni toy manin tu ni hi mi sang ro ko ibol ko min mi sang ro Mary Magdalene ho ko ta rin khong ek saktan china ama belin thungenin ama kyanga hu na nge na to pa su nung isi zo nang han cham ni le athau ki to pa Yesu na ama ta kilan ma ba na e te kwang kilan dinga to pa su imu ki isan ki chang in zong to pa su na ka sangam te kya bagen ni chi ma ba ten zong i up na thu te mirang te twa te chi pan na din zong ta wan ne yang chi ko kina tu ni hi Mary Magdalene i po i bo ko family te inun ta na te sunga ama i hoi na na te te in to pa su azong le amu te le imu thu te iu thu te mi te twa tang ko thu te i zo nang han cham ni so ba zo nang ni ya to pa sianin i mi mal khat kin cha tu pang ta hen na te ta ni